Okay, nga rin susubli iti for the kiduaw para iti maudi ken wenno may katlo nga pasat iti programa. Kaya iti kalulukan na lang apo iti Facebook Live na. Good afternoon apo kata kayo. Tatay ti aramid mi every hour agap-upload kami ti aglukat kami ti barong post. Ngayon ati dugunay di kwan. Ado ti agbaliw no ka. Ayan kat adi bisita tayo kahit nan sa ti yaman apo kadag titimulong katakwada isong iyaban ti unag ni Manang Mercy Espinosa iti Mabini Santiago City. Manang Mercy magkatuyan. Ayan talagang niranta na apo ti may dito istasyon tapno makapag agyaman. Okay, good afternoon Manang Mercy. Kumusta mo? Di na nagkapuam. Iyan nyo. Masidi ka ti microphone kakabutong. Nasiat mo lang ading. When. Manang Mercy, kahit may ka dito ikatapno kunam, pagyamanam dagiti tao nga timulong. Apay niya tinapasamak ka di kada kayo. Idi April 28, ading kuwa na uram jewel balay mi, ito'y labistirang tayo ito'y Mabini. As in talagang nagbaling nga dapo amin. Yes. Ading basi lang naisalba nga yung gagamgamit. Awan mo tira ng tangran. Ay kasi na po Diyos mo. Ay imbaglaki din. Adi tinang nangruna nga pagpaspasalamatan. Nga mapo amok tirigat di mapuuran taawan pulos ti mabalim mo nga usaran. Nagrigat mangrugi ka manen from zero. So sino mo dagiti taong nalalatak nga timulong kata kayo when o adagitay adaan iti nabalitukan apa nagpuspuso ako na daan. Sige, pagyamana mon. Winading. Nang rona po nga pagyamanak ni obra mismo nga umay ni kagawad mi nga Cristobal, ni gwapo nga kagawad mi nga ni Pragata, kindagiti karuba mi apo nga perem ni family. Fernando family nga isuda po ti nang so tinagsambayan mi. Wen idi nauram nga ading arabi ading. Iji nga naturog balay da nga dagos na. Wen ading ken dagiti timultulong nang tidul ulis ni kapit ni mayor dagjay kutson nga nagidami kada dagjay ulis dagjay karkaroba mi nga nang ted maraming thank you kakaroba ken nang rona po. Kabagyan mi nga ni Bishop Marlon Balyatan nga nang isuti nang tidapo ti 40 pieces nga yero nga isuti nagrogrogyan mi nga nga nag-improve dagiti balbalay mi. Damot apo dimteng kameng iti gobyerno nga pang bombero. Ay kadamot ading nga ngem apo madida talaga nga na Madida makastrek ba wala? Nakastrek dang ibig sabihin namin kay live materials namin dagiti balbalay mi. Mo na pagbiit la. No light material nga talaga pagrugi na zumbya aglalo no naangin ay ka talaga nga pagbiit. 11 pas 11 day ading. Nga nangyari alas 11. Aldaw mo gayam ti at least ngamin na kunamot da nga jay ko nag-shortage sa dayjay saksakan di karuba mi di tinagapan ti uram. So anyway, in behalf of the families apo nga na uram dita da kami na putag yaman kadigiti adaan hindi nabalito ka na puso kahit sapay lang kumaaputa adupay ti blessing nga umay kada kayo lalo kat Paskuhan. Ayan kan apay nang tid kay pelang arti tinapay kada kami. Allah kita talagang kasjay ading tano damit pa konsuelo ket nga. Wow. Anyway, ado nga rutag dindingig kada kayo di jay. Wen dagiti kakarubak dita nga dadtadam amin da bayaw ko nga ni Eddie Espinosa. Sino pa yat adadta basta amin dan nga timalim ngamin ket adadi nga agumong kami no kan. Thank you. Kaya ano mamisan kay iya banda kami mo to may kami agkapit di jay ta kay may nga makita dagiti
kakarubam. Kung kaslamatan daanan kayo, may kayo man ididto yan, di ka di? Hindi April. Anang tidak man ti pasalubong. One alaunay. Hangkay pa nauram ide? Hampay lang ading 1 week. Nasakay na uram, apo. Okay, iso nga apo, dagijahan ko nga nainaganan. Pasensya na po. Basta adato'y puso mi nga. Thank you ti Ado. Okay. Okay, Manang, thank you so much. Ayan, and apo, agal alawad tayo kumaapo. Pore no, kasi nga nila Mr. Chempon, ado pa lang ti makikita kita balbalita. Thank you once again, Manang Mercy Espinosa, talaga mo nga siguro mariinak nga maliliwada ti programa mi ta oray no before and after ti uram ko. Ayan, thank you. So, that's it. Ayan, nagitiket namin tapo kung may bumisita kata kami. Please feel free. Nakalukat apo, silulukat arwangan mi para katagitiket na po makiabrase kata kami, makipicture. Ayan, open po. Orasen, 15 minutos, kalpasan di alas 2 malam. Kat dahil mampay, ti may isang asunata apo nga maisagot. Mi ko na kami may sakpay mo ito na sakpay laang apo ti kumansyon ta. Pag-urayan kini John Mark. Of course, giving way to classical Ilocano song. Muna di kita folk songs na talagang ba't nga ison itinagbaling nga tatak tayo ng Ilocano. Nududungwa empay laeng tipegkes ni ayah nalawaguna yen ngolpi moken langgas alaman biyaku sawem ti pamuspusan tapnun mabalin ka alipaten o inas lipaten kan tunwen ngematak tunjay tanen ngemnuitan saan na mabalinen ay idenya di nakad pagtuuken yan tangay siksika tiinak ay ayaten. Lipaten kan tunwen ngemadak tunjay tanen ngemnuitan saan amabalinen ay item niya di nakapagtuuken yan tangay siksika tiinak ay ayaten yan tangay siksika tiinak ay ayaten. Apo sa baling nga talaga ti banat mat no kita classical folk song iti Ilocano naguunag iti kay papanan na di kadi lipaten nagtunwen no
jay tanam ko na tunumatayan kasi ay. Okay, pagyaman naman na po, iti naggatang, iti kalaman iti tiles para dyan ti si arm kan banyok, nga talagamit nga, iti imbagak nga free delivery. Kung awan na balin na uwang kung nadalatan, warin o da kumamati charge na kasi from Santiago to our place, iti Villa Carmen, agat na ayat dalatata, imbagak nga, ipukaw kunto, dayay pwesto da dito istasyon so nga na taabo nga libre iti delivery na. So thank you so much po Floor Center apo dita anang Dubinan, Santiago City. Kada itay napintas nga cashier da, kada itay sales representative da nga malusog ang mga malusog nataraki ko na latan. Thank you so much. Floor Center apo ano kay iyo tinapipintas ken di kalidad nga tiles tapno napipintas mo ati presentasyon ti banyo bueno de kusina di apo di pagkatangan nyo Floor Center. Ket may sabi apo nga message ko na natoy. Okay, ako June and Jan Markablawam man miman da kumpare Dani ken kumpare Norma Lapat from California, USA. Iti happy listening da naka-live da ita kablaw agapu kada pare Willie ken Mare Shirley Kurutan. Thank you so much. Thank you so much apo for dropping by last week. Ada nga taji ay Amerika tatan ay adito da pay laeng sa I believe 50 paano ulit 25. Oh, anyway, matik matandaan na di panagsubliyo ta Amerika. So, thank you so much once again for dropping by and for that token nga into Duty for Decade Duo. Kabsat Dani ay Manong Dani and Manang Norma Lapat of California. Kenda giti anak da. Apo ko da nga mahilig iti kuskus nga kunada. Kat Jan Mark, kano ka nagsublid toy? Nabayagan nga dito yan. 21 minutes past the hour of 2 and you're still with your Manong June together with Jan Mark. Ito lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Ket abamutan iso nga kumanta ka man ati maysan ati maysa ka ket ko nga sonata. Ikan tua malipatan, busok ti kinayawan, oray no kaaruman, sa dinuman adunganunan. Adun na babalasan, tinak na sarakan, ngem awan pa'y tinakita, akas ken ka ti kinapintas. Semua nakaay-ay, aday kanday takalid mo, aglalo no'y paludit mo, tama-tama kasbitwin ko, tilaeng idawdawat ko, baring nuwag saraktan to, uray laeng nudakulap mo, tiinak maalamano. Manong Amak John Gritman dito sa Nabuan, Edson Manuel ulit, Garcia June, Carabasa Naldo, Role Apros, Barat, Towe Boy, Satsate, thank you po. Maya. Tunggal na panag may maisak, ada ka na sisirmatak, rogyak met kendegarapap, akas tay ada ka tuidelnak, di ka kumana palbusan, syaknat na tatay panawam, orayek tumanen asubliam, tirag sa kuwa na tunday.
Semua nakaay-ayo ada ganday takalid mo aglalo no'y paludip mo tama-tama kas bitwen ko tila engi daw dawat ko bareng no agsarak tanto uray laeng nuda kulap mo tinak malamano. Let it be me man sir JM na para kinitatang ko nga kambong nga awan palabsin nga programa yung akas kanyak from Boboy Toledo. FDD fan forever and ever. Thank you so much. Tunggal panag may maisak adakan Sikapan lang matak Rogyak Chakon Chakon sige. Natangamin tinag-text kanya ka na po kawa. Agor ka. Kunana ni dito'y na Katedral Makimisa. Kadok da ate agring. Ninang resi kin amin nga Marian. So thank you so much para kiti kakadwan ni baka ko dita. Iso nga mali nga nakakanta nga dago. Sayan. Pampanonudo. Dagiti apo na kang yung ngiwa. Kaya nagiging eduwa damdamang sabi nagpipiksa siguro iti kakatawa na. Diyan anyaman ti naglugluganan. Dagiti nga Marian. Sayan. Okay, thank you so much. And hello Ninang Melba, Ninang Emmy, and the rest of the Marians. Tunggal panag may maisak ada kana sisirmatak rogyak metente garapaap akas tay ada katuidenak di ka kumana palubusan syak metlat tatay panawam urayak tumanen asubiam tirag sakuan at tunday. Yeah, today's a celebration of the Christ the King. Cristo Rey nga kunada. Isong dagiti anak kumat kataga nag-serve the church sa Tebigat. Ikan tua malipatan pusok ti hinayawam oray no kaanuman sa dinuman adumanunam adun na babalasang ti inak na sarakan gem awan pa'y tinakitak akas ken ka ti kinapintas gem awan pa'y tinakitak akas ken ka ti kinapintas. Kat ko na naman nga Shirley kanyak dati kat nasigad nga gayam tayo kang kantan tayo amin yung okasyon dano lakit di open kung na tayo June and John magmabaling kay kanong mapanjib buwan na ajay bumisita jay balay da jay baptisa tatata at daday jay palaang thanks please reply para ma-relay ko. Okay, we will be going right after our program di jay nga road apang kami di jay baptista ngam ako katakita man dito yung address na agor ka mabit laeng takita man Sampagitan sa I Believe they are in Sampagitan. I believe agor ka dito ni number te ay ilang-ilang Baptista Village corner Sampagitan and ilang-ilang kita man laeng so mapang kami dito right after our program ma-edep ada sa cellphone ko daang ngaminan hanang kasadya kanyam nga barbaro. Okay, sige, bumisita kami pala di jay damdama. Apo, abangan na kami dito. Tabayan na kami dito Baptista Village. We will be there. Ana, sige tayo tutumpay nga pangablaw. Kuya, JM, kantahin mo daw yung Remember Me by Renz. Apenge, kita mati ipagpakantayo, apo. Kapag ang puso Yan. nasanay nang mag-isa Kita aman. puro lungkot na lang ang nadarama. Walang sayay? Walang kibo. Ano na? Ha? Kapag ang puso, ha? Sige. Na-na-na-na-na. Tararam. Tararam. Something to that to yan, Dad. Okay. Hindi man yan na po kung mo siya background. Remember me.
Sabi magandang tanghali mga idol, paglit man dagito yan nagkagaga nga kakabsat kan ipagmi lalo di kabsa mi nga nagpudaw kan ni Baby Boy. Salamat mga idol from Sinili nga cute kuna na to. Apo, Diyos ko. Sir June, kanaling GM pakablaw tinagasat nga kasangay da atin Novi Bautista. Ken Mary Salatan ng Difun Quirino Province. Agyaman more power to your program and God bless. Nakis command the perfect from Flor Abiblas. Pasyarat mabuhay aming nga guardians PGCFI UAE chapter. Watching from Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Great Command Karuba, Jay Pamilya, Jay General Aguinaldo, Ramon from Bobby Lucas. Ada nga ta lyrics mo dito balong ni Otis magkantain ta. Nawan. Kita man dito na dito. Parigatan na manan kasi ay. Amot. Shout out po sa Benavista, Santiago City, Agustin family. God bless po. Thanks. Okay lang magkanyak na mga kanta dito request ko basta i-block ka mo ka. Okay? Bermuda versus rugby. Tata lang napansin ko. Najibado na. Yes, Bermuda. Nagapodati kiniman ng Arena Novsa wino managlo. Ayan. 2 years ago. 2 years ago. That rugby shirts nagapumedata kini manang Mrs. Padua agor ka ni Rose V. Padua of California mo laeng. Kita nagapo Bermuda, USA from California mo tatabado. So ano pagtipunam nagapo Villa Carmen. Okay, barang kansyon naman dito yung nga sonata. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until they saw Ismuli Masawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they had done, because Kastilagit at waray man. When Magellan landed in Cebu City, Rahawabon met him, they were very happy. All people were baptized and build the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and brought Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to camouflage Mactan Island we could not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn, balls and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried, "Oh mother, mother, I am sick. Call a doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Please tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry." That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. Ginanata madagos man. Wala. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city that is known from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque. And from the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Villa Carmen, Nueva Vizcaya,
Tarlac, Pangasinan, Pamplona, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we add 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon, then down to Visayan Shore, famous with sugar, coconut and corn. Cebu, Mactan, Mandawi, Bohol, Samar, Leyte, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete. And now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao, Davao Sur Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Solo, Tawi-Tawi, Philippines has a great history. Manila is the capital city. All tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Apo kita ngartak po kita hitsmat ni Apo Yoyoy Villame nga ingka natatakat Apo nga mapupukaw kada kiti salsalunan tandag mayat Apo nga iwala-walagas no dati kasalsalam, and of course native dance kuna dano kasta talaga mga salsalaan da dekade ka ang kumabaro bukan da amyanan chacha datu yo. Kamusta po mga DJ? Pabati nga po mga kapwa ko 5 to 9 na naka-duty ngayon ang mga guard ng Lucky R Agency at paplay po ng Kung May Babalik Ko Lang. Salamat ng marami. Apo nga, nagtiti request ito tayo pailaeng. Okay, Lucky Cory, San Antonio, Onaranyag, Abulan. Tataka lang nag-text. Nabigat ko nga. The-request dito natin, Milin. Perfect Ilocano kano. Emeline niya daw? Wow. Oh, nariga no nga pagbigyan data. Tamo madata ka bumaket wala data. Napudot ti panagulo na data. Makaluksaw i-block na ka dita no kantahan di Facebook. Okay nga rod, para kanya kayo. Apo kada kayo Hong Kong. Para kanya kayo. Kanya kayo. And the rest of the girls, here's something from Ed Sheeran. Our version of the song. Dan ni ayat Awan kurang na. Kaniyak biag ko surutenak iti papanak tay balasang napintas ken nalapsat jak sapay patyen nga adakan agur uray kaniyak taubing tapay di naginayata di pa'y amot banag na irupir kon panagayat ko ken ka biag ko agkanak man tapusom ket bagik lang iparipirip mo kada ko anak met lang biag ko intan agbalset kasip ngetan takyagot pag naedam sa kasakat karutan dumdum ngeg kansyon akayatan arig mo't madanagan ngem nang ngeg mon ara sa asko nga awanen kurang kanya
Antay babae nga amok akatitib keran kadwak ti arapap ken mangbuangay ti pamilyak ayat anasarak mangilimed ti pagkapuyak mangitandudo mangaywan tupay anak ko naganos ngempod nun ayan ayak ta awan makaupay kadata amok anatib kertan dua biag ko agkibinta agsinaranay ta dua adda kadatat masakba iyanta biag ko intan agbalset kasip ngitan takyag kot pag naedan sa kasakat karuutan dumdum ngeg kansyon akayatan takawes mo na si rayak sikat kapintasan kasla alanganak taawanen kurang kanyang wana oh wala alawenla biag ko intan agbalset kasip ngitan takyag kot pag naedam sa kasakat karuutan dumdungeg kansyon akayatan patsyak ti marikrik-nak si kantay anghel para kaniyak kunak awanen kurang alanganak tawanen kurang kaniyak ay 41 nga minutos apo kalpasan iti alas 2 ti malam. And once again, we'd like to say thank you apo to generous sponsors iti FDD at kami manan. Of course, our board member, very own board member iti 4th District idi ngam tatageta agngayangay for 6th District of Isabela, board member Fred V. Alili, and sangguniang panalawigan Arco Maris. Of course, Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. For more information, please get in touch with Carl Jason Alili at 0917-543-7111. And of course, sponsor tayo para iti payayam tayo tatang aldaw, Engineer Rodrigo Weno Kokoy Terde iti Oscaris Ramon Isabela. Resigned? Yeah. Nag-resign na. It was automatic ta siyempre kin mandidato nga sangguni ang bayan iti ili Ramon iso nga iti sumaron apo nga datdatlag nga sunata especially when for our third datdatlag nga sunata may kaklo ate may paya po kadag iti taga Ramon laeng so Purok isura di Purokyo apaw barangay yan. Ginagan nyo. Name of your barangay captain. O, kita ama. Pau! Ang address. Siyempre, amuta mo nga kwa. Your Purok, your barangay, and name of your barangay captain dita Ramon apo. So, taga Ramon laeng ti sumungbat. Ramon Isabela laeng ti sumungbat. Exclusive. Para iti taga Ramon laeng. Dahil ito yung ano tawag dyan? Nga dat-dat-lag nga sonata. O, di ba naglakalaang? So, i-text nyo lang po dito official text line tayo 0915-071-3686. Kaya't namuyo ti paulo na ay kaya't nalabit si kayon ti agkaroon ti 100 pesos load from Engineer Kokoy Terte. Dating araw din na po iti datlag nga sonata. Ulitin may with your name, your Purok, your barangay. Ano nga name? Purok. Name, siyempre, mutang natin sino mga name. Purok,
barangay, name of Purok. barangay captain, and the title of the song. Kung nagatidto ka. So nga, hindi, i-prepare na tatan na siyempre. While we are doing this, i-prepare na mga text line dan. Ulitin mo po, your name, your age, kung naman, kanyuti age mo na saan, purok, barangay, and the name of your barangay captain, itara mo. Dahil tingnan rin na po, or kaman, kanta man medyo makalito nga kanta dahil ito kailyan ta. Mga narigat nga makalito laan. Aha. Dahil tingaro din apo iti datlag. Aso na tayo. Listen. Para ka dagiti Tagaramon. Tagaramon laan. Pauna yun? Parokya. Ay, parokya. Katurok ka mo. Parokya. Talo kaya lang intro na to eh. Wow. Ayan. Pasok. Puso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka. Sino ba tong mukhang naghandara pa sa pagkanta at nagsisintonado sa kaba? Dansa na nga ba ka? Meron pang dalang mga rosas, suot na may maong nakupas. Apo, nakatutugtog ka Nariyan pa Tagaramon. ang barkada, nakapormat nakabarong sa witing daig pang minus one at sing-along. Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin kong ito sana'y maibigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Di ba't parang isang sine, Ayata lang. isang pelikulang romantiko? Hindi ba't ikaw ang bidang artista at akong yung leading man sa istoryang nagwawakas sa pag-ibig na wagas? Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin kong ito sana'y maibigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Napo, puro parokya. And atin lang iti background music ta while we are announcing the winner, Apo, for 100 peso load. Thank you so much for joining. And iti na nga back, of course, kung nanadtoy. Sige, picture mo. From Purok 3, Bugalyon proper, Ramon Isabela. Iti Kapitan Apo, Kapitan Arthur Mendoza, from Poblacion ko na. And our winner is, thank you so much, and congratulations to Buboy Toledo. Oy, kita man. Ayan, kan kiti so amin na po nga si Male, Apo, nakiktot kami, nakatado kayong teknik nga Tagaramon.
Like good afternoon to Rosie Navarro, Purok sa Isa, Villa Beltran, with Barangay Captain Modesto Beltran, kung ano to Modesto, ang apelyido na, Kalugay, and then Gabil, and Damay tayo taga-Pagrangayan, taga San Miguel, Ranyag, San Antonio. Yes, thank you so much po katigiti si Maling may mesalaing iti mga wak isang kasot, and that's Buboy Toledo. Ayan, so talon tinangabakin, and abangan nyo man yung next week na dahil tayo dadat lang nga sanata courtesy of Engineer Rodrigo Terte. Nagmayaman. Aha. Sige, tuloy-tuloy mo kansunan balong. Nagmaya data. Mapapagod lang sa kakatingin kung marami namang nakaharang. Aawit na lang at magpaparinig ng lahat ng aking nadarama. Pagbibigyan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. 10 minutes. Pagbibigyan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang. Sa gitara. Sarang kata Tagalog ya. Maya. Dapat tayo kang gitara. Pwede po ikaw ma. Hoy, hoy, buloy. Parok yan nagara. Tapi may isang kurso na ang kanta mo ganda lipata mo ti paulo na deta na our last piece ko mo kanta di Orange and Lemon. One. Nakaw tingin. Ay. Awamotan. Sumasabay sa okay, so that's it. Iti mo sa akin. Iti ko ajay. OPM siguro. Well, OPM. Iti OPM ko na. At dito na dito man sakit. Anyway, that's it po. Mabalin kami lang ito kumansyon. Orin yung sonata. Orin kita ang biro kong dayayin. At dayayin, OPM ko na. Kaya mga kansyon nga talaga dayayin. Wan! O sige nga ron, kablawan pa kita dumapay nga kukata. Ligawan mo na kasi siya. Sabi dito. Sino Dhetra? Ni Ante Aida Clinton. Hello, Manang Aida. Okay, thank you for staying with us. OPM Love Song 2018. Kung ano man ay natin ako. Anang nga, DJ kanta nga rin ano pamagat na. Data ka manan, apo. Ang kapingan basta kanta ko aja Orange and Lemon. Unang nga, nakadadong nga kanta. Awanan, may bus man ti oras at so, yun. Sean, anong title nun? Ano pa? O di na amaw? Awan. So, dati iti sagot mi na po ti mo nga sonata mi kada kayo. And thank you so much apo. Kada kiti, kada kayo nga ti marabay kada kami until next
until next week. Abot same kamay. time. Abot kamay. Gayam ka mo dito si abot kamay. Abot paamot dito ni ang langi. DJ laptop ko dito nga Ngayumang files. taglay ng awi. Awan dito eh. Abot kamay ang langi. Awan. So until next week, Abo. The same time. Ayun, Pinoy. Yun ba tinignan? Diyan ko tinignan. Awan talaga dito. Awan. Ang tipo kong lalaki. Kung Wala mo diyan. Para una, para magsaya. Awan. So, until next week, Abo. Adun tuman po, tipa-premyo tayo next weekend. Taambok nga do, iti agdinding kada tayo nga na sisingbat, Abo. Adaan ti pa nagpuspus mo kaya namot timangted iti pa-premyo. So, until next week with our program at Dakay Manan, dito nga po kasamitan nga. Radio Station Tintar, Cagayan Valley, 97.7. Sweet Radio, Santiago City, Nagsam. Kung alagaro din ka, detaan na yan. Madimo. Taulat. Yeah. Bye everyone. It happened in old Oklahoma one night with a beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the town and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the town and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Bye-bye everyone. Until next week.